them chest computing and CCTV installation. Vukorhokeri bya hina byi katsa ku ngheniseriwa CCTV, graphic design, branding, networking na programming, ku xaviseriwa ti-laptop na tikhompyuta hi tlhela hi ku lunghisela. Swi nga heleli kwalani, tihlanganise na hina eka nambara 073 439 2724 kumbe 073 807 5252. U nga rhumela marungula eka WhatsApp eka nambara ya 081 778 3992 kumbe u rhumela email eka chestamayana@yahoo.com. Ndzi te them chest computing and CCTV installation go vule hosi. O lava ku endla party kumbe mchato u kanakanisiwa hi nambara ya vanhu lava nga ta attenda hikwalaho ka swipimelo swa COVID-19 eAfrika-Dzonga, u nga vileli. G1 Sole Makamu channel yi ku tela na xitshunxo hi ku endlela live streaming eka Facebook na le ka YouTube channel. Ku kuma vukorhokeri bya hina bela riqingho eka 083 958 9310 kumbe u rhumela email eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. Aye, loyi ithembanyathi the gospel artist. Milangise channel ya Sole Makamu. Ai tiphinini. Vona ni humese music video ya risimu ra Switalunga ya kumeka ka YouTube channel ya mina ya Themba Vunanga. Ngena ni kona mi ta yi vona, mi nga rivaleni ku subscribe and God bless you. Thank you. Riperile na ku amukela ka nongonoko wuntshwa wa pone ri ahlamile ka G1 Sole Makamu channel. Loyi amukelaku i muhaxi wa n'wina G1 Sole Makamu. Ni khana ku n'wina mi nga na switori leswi mi swi twaku ku swa fita ku mi swi byala vanhu swa siku mi nga pona ri ahlamile, mi nga tihlanganisa na hina eka email address ya ntokotostudios yina slemakumu@gmail.com kumbe xani ka nambara ya riqingho ya 0839589310 mo sendanyana summary ya leswi mi lava ku hlamusela hi kota ku swi cheka ivi hi kota ku twa ku swa fita ku hi swi byela vanhu na. Xa ku sungula hi nge se nghena ka nongonoko wa hina wa madyambu ya namuntlha, ni rhandza ku khensa leswi a va hi khomisi swona eJusticia Nguxeni eMpumalanga eBush tolo na madyambu. Handle ka ku dya nkarhi tanihileswi hi swi tivaka ku ri nongonoko lowuwani hinkwako laha mi wu vonaka mi ri kona mi va mi kha mi tirhisa tidata ta n'wina mi ti nyika nkarhi mi sacrifice ku ri mi lava ku vona nongonoko lowuwani, se a swi va swi nga tshamisekangi loko hi tikuma eka hi mi dyela nkarhi. A hi voneni ku amadyambyini ya siku ra namuntlha hi ya hlangana na yini. A va ri ku nweni vona boti vhele a overtake Bantam kulukumba loyi a hi famba hi yena. Swi kumekana na ku laha a overtake kona hi le Kevin se yi ta yi lose control. Loko yi vuya ka biribiri yi fika yi ba biribiri yi sungula ku ya hala na hala yi kha yi hlata vanhu. Mina nkarhi walowo se maqondo ya mina a yi fambile. Emadyambyini ya siku ra namuntlha hina jaha tatana Aron Chauke kumbexani Aron Muchumayili va ku huma Hassan Dakari, lava va nga tswaliwa kahle va ri na swirho swa vona kahle swi helerile. Ti-picture ta vona hi leti mi nga ku ti voneni kwalano hi loko va ha ri na swirho swa vona swi helerile. Loko va ta tatana Aron va hitele na ti-picture ta vona ta loko va vavisekile na leta before va vaviseka, se unfortunately letiya se va nga vaviseka a hi nge koti ku mi kombeta tona hi ku ta chavisa swinene. So hi lava ku ri lava va ti-sensitive viewers va nga suki va tsutsuma va siyela channel leyi ya hina yi ri hava vavoni. A hi tweni hi nomo wa vona tatana Aron ku ri ku humelele yini. Mina Aron Chauke ni tshama aka Hassan Dakari la ku tivekaka ngopfu ku hi le ka Muchumayili. Ni lava ku hlamusela xitori xa siku ri ni nga pona ri ahlamile. A ku ri ti 2 ta February ku ri wa vumbirhi. Ni pfuki kahle nampundzu tanihi tolovelo ni ya exikolweni a ni attenda tlilasi a ni ri ka grade 11 ku ri ti 2 ta February ku ri Tuesday 2010. Ni te loko ni ri xikolweni tanihi tolovelo kha ni attenda tileseni ku ba break. Loko ku ba break tanihileswi ni tshamaka kusuhi ni le kaya ni ye a kaya ni ku ni ya ku dyeni.
so loko ni ya fika akaya ni kuma ku un'wanyana wa boto wa mina u vuyini vo ngo i Chauke Esaya i boto wa mina a tirhela a Polokwane tanihi security ni kuma ku va vuyini laha kaya mhani a va nga pfukangi va vuyi va kunguhata timhaka ta ku va fanele va teka mhani va va yisa a ka Manavele a tliliniki so swi vuyi swi ni tsandza ku tlhelela exikolweni hikuva ni voni xiyimo xa mhani leswi a xi ri xiswona boto wa mina va hete va lavi movha wun'wanyana kwalaya ka Hasana Dakari wa ka Makondo munhu wa kona a tivaka ku hi yena i given wa ka Makondo mara u hi siyini se hi teki movha hi famba hi ya ka Manavele a tliliniki hi heleketa mhani va fika va ku va ra ku tsala phepha ra ku va ya ka doctor hi fostela timhaka ta ku va ta hi xa mutuku xa kona ku siku rona rero se a ku ri late se heta hi tlhelela akaya ka Hasana hi fika hi siya mhani se boti wa mina va heta va ku vona va tlhelela a Pietersburg se a ku ri na hlikani I'm sure se a ku ri vo ma-2 ya na hlikani va ku va tlhelela a Polokwane a tirhweni va byela mina va ku u sala u famba u ya ka Mavambe a Gandlanani hi movha luwa a hi leke timhani hi wona a tliliniki ku na tihunyi leti mi fanele ku mi ya tirhwala ti nga tshoviwa esikhuze wa wena se mina ni nonohini hi nkarhi walowo ni ku hayi mina a ni swi lavi ku ya le ka Gandlanani ka Mavambi swa vona va ti fambela va ya a Gandlanani ende se xikolo se a xi humini hi nkarhi walowo ni hleketa ku tsutsuma ni ya teka tibuku se va ku no u nga yi u nga tlheleli xikolweni wena famba u ya teka yini u ya teka tihunyi ni ringetini ku honisa swilo leswiyani ni ku a ni swi lavi ku ya ni ya teka tihunyi loko tatana Aron va kha va ni hlamusela xitori lexiwani na n'wina mi ri ku xitweni swi ni vuyisa ka timhaka ta ku ri vana vo tala va kha va swi lava ku dyondza xikolo kambe xiyimo xe le kaya xi va fostela ku ri nkarhi wun'wanyana va za va tikuma va kha va nga endli swona swa xikolo nkarhi wun'wani ti-guardian mi kuma ku ri a ti dyondzangi toho so a ti voni nkoka wa dyondzo ivi ti va fostela ku endla swa le kaya ku tlula ntirho wa xikolo hi mhaka ya ku ri la tatana Aron va swi hlamusela kahle leswaku voho a va lava ku tlhelela xikolweni kambe va fosteriwa hi boto wa vona leswaku va tikuma va yi a tihunyini va tshika mhaka ya xikolo a ni swi tivi ku mathicara loko hi vona vana va ri na problem kumbexana va kha va nga perform kahle ka timhaka ta xikolo kumbe va nga ti nyiketeli ngopfu ka ntirho wa xikolo hi nga endla njhani ku hi tihlanganisa na ti-social worker va kota ku tiva ku xiyimo xa le kaya xi njhani na hi mhaka ya ku leswi ni nga swi xiya more especially loko hi nkarhi lowu mina na dyondza xikolo loko u nga endli swona swa xikolo u xwa kumbexana n'wana a fika a tlela a xikolweni mathicara ma tisa ntshikelelo more aka n'wana luya a nga ku tleleni a va lavi ku tiva ku why vo vhela va ku u domu u tshama u tlela u ta pasa njhani nkarhi wun'wanyana mi kuma ku ku na swo karhi swa ku tika ngopfu kumbexana swa ku vava akaya ka n'wana yaloye leswi ene mi nga ri ku swi tekeli enhlokweni se loko hi ta ha ri xitichini va yimela taxi ya ku va teka va ya Pietersburg swi endli nga ku swi hlamarisinyana hi ku tithekisi a ti nga ha ri ku teni ta ku famba ti kongoma matlhelo lama mo vo Vuwani a famba khandziya taxi va ya Thohoyandou kahle kahle tithekisi a ti nga ri ku teni a ku ta tithekisi to suka a Venda ti gonya ti ya ka Mudavula to vuya Dakari a ti nga ha ri ku vuyeni ingaku a swo va ku sayinini ku ta va siku leriyani a ri nge heli kahle so loko hi tshamile layani hi vi na argument mina na boti ni ku mina a niyi boti va ku loko u nga yi wena u ya rhwala tihunyi swi komba ku leswi u swi lava ku ni nge ku endleli ni ku mi vula njhani va ku ni vula ku xikipa lexiya u nge ti wa xikombela xa Chiefs a ni nge ku xaveli hi ku wa ala ku loko ni ku rhuma ni ku a swa fana musi a ni driver mina munhu luyani yena n'wina mi nga n'wi thola yena a fanele ku a famba endleni a teka tihunyi va fostela swi hlamarisini ngopfu ku hete ku ba huma 4 tithekisi ti nga hati va gina vona va fonela tirhweni va ku a ni nge he vuyi and then kusuka kwalaho hi releli kaya va fonela movha luwani ku hi famba hi ya teka tihunyi va ni fostelini ku khandziya movha mo ni swi vula so ni ye fosteliwa ku khandziya movha luwa
hikuva ni kha ni lava xikipa xa Kaizer Chiefs ku vele ni rhandza ngopfu team liya. Ni tikumi ni khandziye movha luwa mara moya wa mina wu nga ri kona, a swi ala ku ni famba na vanhu lavaya. Loko hi suki na mfana un'wanyana vo ngo i Simeon wa ka Ngoveni kwala ka Mbalati laha i n'wana boto wa mina. Loko hi fika ka Mbalati u fike a chika, hi fikile la ka Ngoveni la ka Mbalati hi fika hi susa tende ra movha liya ku sala wu ri busy yinene. Mfana luyani Simeon u hete a suka laha a tsutsuma a chika a nyenga ku ri nkarhi wa mahlanga hi nga swi voni ku u yi kwihi. Ni kuma ku laha movheni ku sala ku ri mina, ku ri boti, ku ri nsati wa boti, ku ri driver, ku ri mfana un'wanyani vo ngo i Gesta na mfana un'wanyani wa kwalaha ka Hasani Dakari vo ngo i Mihleketo wa ka Joweni. Se hi fambini movha leyani hi ya fika ka Makawukawu ku cheliwa diesel. Ni chikini mina laha ka Makawukawu laha ni jika hi tikhifi letiya a no tsutsuma kahle kahle. Va ni vona va ku va huwelela ku hey vuya haleni mani, u nge swi kumi leswi u swi lavaku na foni ni nge ku xavi. Ni kuma ku na yi lava foni na xi lava xikipa xa Chiefs. Ni tlhelelini ni fika ni khandziya movha luwa mara ni nga chuchekangi moyeni. Disadvantage ya vusiwana, disadvantage ya vusiwana i ku nkarhi wun'wanyana u boheka ku sacrifice ntsako wa wena u va against ntsako wa wena ku lava ku kota ku kuma vanhu vo karhi va ku endlela swilo swo karhi leswi u nga ri ku na swona. I problem ya loko u ri munhu loyi a pfumalaka. That's why mi kuma ku vusiwana i problem ngopfu, i mhaka ya ku swilo swo tala leswi hi swi endlaku a hi swi endli willingly, ho va hi kha hi xavelela vanhu van'wanyana ku va ta kota ku hi endlela swilo swo karhi. Ni kombela hi nghenanyana emavhengeleni hi xavisa hi ta vuya hi yisa mahlweni nongonoko wa hina. Van'wani va ku tshika le nyangami ya wena xi rhandza mahungu, van'wani va ku tshika le nyangami ya wena xi rhandza ku hleva, van'wani va ku tshika le nyangami ya wena xi rhandza vukubyakuba. Ni kume ni nga tshiki nsati wa mi ku tsakisa n'wina. Ahe, i Ndzi Dzonga Prince la mi langutele channel ya G1 Sole Makamu na mrhandzi. Wena swi ku tlhaka tlheka, wena swi ku mamandzaka mamandzeka, wena swi ku yevula ku yevuleka, wena swi ku sweka swekeka. Hi vuyisa sweswo emavhengeleni ni ka nongonoko wa ni pone ahlamile ka G1 Sole Makamu channel. Hi kombela mi subscribe leswaku channel ya hina yi kota ku kula yi ndlandlamuka yi fana na tin'wani ti-channel leti nga na over 100,000 wa vanhu lava va nga subscriber. Maxangu ya ntlangu wa bolo hi kombela mi swi tshikela bolo. Prince rhanga no swi veki kahle ku ri bolo na tikatara mi nga swi rhandzi hi mbilu. So a hi voneni ku ri channel ya G1 Sole Makamu ya kula hi tshikanyana swa Chiefs na Pirates. Swi voneni swi nga humelela namuntlha, so a hi yiseni mahlweni nongonoko handle ka ku dya nkarhi. Movha yi nghena xikotirini yi famba movha liya hi ndza vo Gumbani hina lavaya hi fika ka Mukhomi. Hi fika la ka Mukhomi va paki movha asayitini va ku va la ku xava tibiya, a va ri ku nweni vona boti vhele. A vona va tshame mahlweni na nhlengyana xitsanana xa n'wana wa vona xi ri na 1 year na 3 months. Andhaku ku tshame mina na Squeeze nsati wa vona na mfana loyi ni n'wi vulaka ni ngo i Mihleketo na mfana wun'wanyana vo ngo i Gesta wa ka Hoyihoyi, mara ku tiveka ku hi le ka Chauke. A mahlweni ku tshame vona na Given wa ka Makonto boti na xihlangi xa vona xa nhwanyana. Nte loko ha famba hi movha before hi fika between Mavambi and Mukhomi kwala crossing yo jikela ka Mahonisi laha a ku ri swin'wana swo around 4:30 to 5. Hlangane na movha liya ya ka Osha Affairs kha yi drive-wa hi Mbhunu, yi kha yi suka ka Malamulele kha yi vuya hala ka Vombalati hala. A overtake Bantam kulukumba loyi a hi famba hi yena. Swi kumekana na ku laha a overtake kona hi le Kevin. Loko a overtake a fa a chayisana na movha liya ya ka Auto Affairs a yi drive-wa hi munhu wa nto i Mbhunu, munhu wa nhlonge yo basa. So kulukumba luwani wa mulungu u hatla a swi vona ku laha ku ta va na danger, a overlap a vuyela sayitini ka gravel a hunguta xipidi.
mina a ni ri la ndzhaku mara na kha na swi hlometela le ka windscreen le ndzhaku ni vona swilo leswi nga humelela ku mahlweni movha ya hina loko ni yi langusa layani leswi a ku ri Kevin xiswona hambileswi swa movha a ni nga swi tivi ngopfu hi nkarhi walowo mara xipidi ni kote ku xi vona a yi ri movha 140 yi kha yi la ku overtake ni vona ku leswi yi nge ku tsutsumiseni swona movha leyiwani i nga ku yi ta luza control ni vi ni khomelela simbi movha leyani yi vuyi a tlhelo ku na biribiri nyana so endzhaku ka loko se yi ta va yi hindzani na movha leya ya mbhunu loko ni langusa movha leyani ya mbhunu leyi a fa hi chayisana na yona kahle a fa hi chayisana na movha laha ni kuma ku se yi layita red light ti-brake light ya brika a swi vona ku movha leyani hi nge le ka yona se yi ta yi luza control loko yi vuya ka biribiri yi fika yi ba biribiri yi sungula ku ya hala na hala yi kha yi hlata vanhu mina nkarhi walowo se maqondo ya mina a yi fambile a ni nga ha ri kona kahle laha a movheni no vona hi munhu wun'we a kha tlula a kha wela hansi ni vona squeeze va wela hansi ku ri movha leyi hlatile vanhu lava hinkwavo mina ku ri mina wo hetisela laha movheni luwani khomelele simbi loko se yi ku ya rhola mi kuma ku ni ya xupuka laha ni vuya ni ya wa hi voko ri vheta ri ku ni ri twini voko ri ku phaphatla alright ala masunguleni ka nongonoko a ni ri ni nge mi kombi ti-picture ta Aron loko va vavisekile mara van'wanyana va ni kombela ku ri ni mi komba tona so n'wina mi chavaku ku vona swilo swa ku chavisa mi ngo langutanyana tlhelo 40 seconds nyana ni komba lavan'wanyana voko ra Aron okay before voko ra Aron ni ta mi komba vona xikandza hi lexi i lava vaviseki kona laha and then ku ta voko ra vona leri nga suka lexa xandla hi lexi okay va tlhela va hi komba na ku loko se ri tsemiwe ro sungula because a va tsemiwa kan'we ri sale ri so ni kombela ku ka ni nga commenti nchumu ni va tshika va ya mahlweni no hlamusela ni vheti ni kumeka ni faintini hi nkarhi walowo laya endzhaku nyana wa xitshuketani ni tinta twa timovha ti tele tisawundi ta movha ni pfule matihlo laya ni kuma ku fike vanhu va le Dakari loyi ni nga rhanga ku n'wi vona laya na ku ri Boti Moses va ka Marima na Boti Nwele va ka Joweni hi vona ni nga rhanga ni pfula matihlo ni va vona loko va ni hlamula va ku Aron ni tlhe ni fainta kwete ku fika mhani van'wanyana va paramedic kwalaya va fika va ni khoma va huwelela va ku hey bote ni yo pfula matihlo ni va languta va ku hi wena mani ni ku hi mina Aron ni heta ni faintisa sweswo kusuka layani ni voni ku ri mpfilupfilu se ku tele maphorisa no twa vuyoyoyoyo laha ku ri ku cemiweni se ha rhwaliwa ni vona kha hi rhwaliwa layani hi tekiwa hi kha hi lachiwa ka swibedlwana sweswiya swa hi tekiwa hi nghenisiwa ka tiambulense hi yisiwa a xibedhlele ka Malamulele loko se hi ta va hi fiki aka Malamulele va hi fikele a OPD kwalaya a reception ku rhanga ku pfuriwa tifayili a ku ri vo ma 8:30 se ni ku ri na madyambu a ku hela generation laya ni phaphamini ni pfuka ni kuma ku hi layini laha hi nga tlela kona hi yimele ku teketeriwa hi yisiwa a tiwadini loko ni langusela tlhelo ka mina laha ni kuma ku na mfana loyani ni kuma ku loko ni n'wi langusa ni kuma ku u vavisekile swinene nga ku i munhu loyi a nga yo karapiwa hi mati u huma tingati
no mina a ndzi se swi vona ku ni vaviseki ku fika a kwihi na ri na nqondo leyi ya ku ni fanele ni pfuka ni ya xikolweni hi ku vhele a ni sukele xikolweni ni pfuka laha ni ri mina ku ya xikolweni ku ta sisi van'wanyana manese va ku Aron if ya sise vito ra mina se a va ri twini u nga ka u nga pfuki wena u ya xikolweni laha u nga kona phelo exibedhlele ni ku no a ni le xibedhlele mina ni pfuka laha ni ya xikolweni va ku vaviseki ngopfu mi hlangane na accident ni ku hayi mina ni se loko munhu a ri na accident kahle mun'wanyana a nga swi twi ku u vavisekini a nga twi nchumu kahle ni pfukini hi pressure ni pfuka nese yin'wana yi ni khoma yi ku hayi boti u ta ti vavisa u vaviseki ngopfu loko na ti yingisela ni twa va ku hayi ve ku na munhu a nga lova ka vanhu lava va nga ti ba hi accident driver ya movha yi lovile lovini movha ve ri yi n'wi tlhavini hi xidirayivhele u mi marhumbu khwiri na hi nomu loko makhati ma nga ri a tshamisi sweswo hala a hi se yisiwa tiwadini phela ku ta lova wa vumbirhi loyi a nga kwala tlhelo ka mina laha wongo a ku heta ku ni hlamula a ku Aron hi le xibedhlele mina na swi vona ku hi le xibedhlele yingisela sisi va lava va nese va ngo hi le xibedhlele u nga fositeli ku pfuka a wu nge hi xikolweni wena ende sweswiwani i vusiku hi vavisekini mara u nga vileli hi ta hanya loko u sure hi mfuku hi ta hanya a ku hi ta hanya loko hi nkarhi walowo u heta a ku u lava mati vete va n'wi susa lahayani tinese vhele va na tokoto ta ku kota ku vona ku munhu loyiwani loko a za ku lava swo karhi swi komba ku xiyimo xa yena xi le nghozini ku fika kwihi kahle loko swi fikisela ka timhaka ta ku munhu u lava mati exibedhlele va kha va swi vona ku nga ku rihanyo ra yena a ra ha ri kona swona va hete va n'wi teka mfana luya before va fika kule va vuya ka mina va kha va vulavula va ku mfana luyani u lovile se ni kuma ku a ti ri ku beni hi layini layani se ku loviwe vo ma 2 laya hi mina wa wunharhu hi mbilu ni ku se ku landzela mina musi hi mbilu ni kha ni ku se ku landzela mina musi hi mbilu ni kha ni ku se ku landzela mina ni nga ni swi vuli ku fika ka nharhu ivi ni feinta ku vona vanhu va fa a tlhelo ka wena i problem yikulukumba ngopfu hi mhaka ku swi tisa ku chava kukulu aka wena un'wanyana u nga kwalaha kusuhi that's why na loko munhu o va a kha a vabya u ya ku n'wi pfuxeleni a xibedhlele a fika a lova emahlweni ka wena u sungula ku chuha u twa nga ku na wena u ta lova mara ku ri a ku nga vabyi wena so what if ku lova munhu loyi a twisisaka situation because hi ku ya hi Aron ve ri vona loko va phaphama mihleketo ya vo a ya ha va byela ku va faneke va tlhelela xikolweni so a va lava ku ya xikolweni va nga swi vona ku va vaviseki njhani mara lowu a ri tlhelo ka vona a va byela ku hi mfuku ku hela generation sweswi i vusiku a hi tleli mina na wena hi kumi accident mara hi ta va right wa swi twisisa mihisa loyi a nga laha tlhelo ku hi le xibedhlele va kume accident ende sweswi i madyambu mara ku ya lova yena loyi wu swi twisisa wena a wu nga swi twisisi no u le xibedhlele hi nkarhi walowo ku chava loku nghenaka endzeni ka wena ku va ku ri ka xiyimo xa le henhla nkarhi walowo a ni bohi xa xiti ra kona ra like kheteni ku buruku a yi nga ta pfumela ku a ni vaviseki ngopfu ro fanele ri tsemiwa why hi ku ya hi ntokoto wa vona wa xidokodela vete i ri le ku gonyeni ri ta gina ri bola ende loko ro bola va ta heta va ta khata hi la katlini la ni kombela hi tlhela hi ya hlangana nakambe ka nsota lowu landzelaka loko ku ri ku ri mi ta lava ku vona nongonoko lowuwani wa pone ahlamile hi 8:00 namadyambu ka G1 Soli Makamu channel kambe loko ku ri ku mi landzelela hinkwayo minongonoko ya G1 Soli Makamu channel a hi hlanganeni hi ravumbirhi eka YouTube ka nongonoko wa maxangu ya mijolo dokodela episode 2 wu ta va u nga ri kona lowuwani ka Facebook wu ta va kha wu kumeka aka YouTube ntsena that's why swi kahle ku mi subscribe aka channel ya G1 Soli Makamu leswaku ri mi ta kota ku aletiwa loko si nongonoko wu sungula ku tlanga a hi hlanganeni nakambe nkarhi lowu taka yingisa mango yi pfumala timhondzo hi ku rhumisa muyingiseri
Ntokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta.